Draga braćo i sestre, današnje evanđelje donosi nam jedan od najozbiljnijih i najdubljih poziva koje je čovečanstvo ikad čulo. Gospod naš Isus Hristos kaže: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Ove riječi nisu samo pouka, nego poziv na preobraženje čitavog života. Hristos ne obećava lak put. On ne poziva na udobnost, nego na istinu. Ne na prolaznu slavu, nego na vječni život. Put koji on pokazuje jeste put krsta, ali upravo je taj put spasenja. Krst kao put života. Kada Gospod govori o krstu, on ne misli samo na stradanje. Krst je znak ljubavi, žrtve i vjernosti Bogu. To je spremnost da čovjek ostavi grijeh, da se bori protiv strasti, da prašta, da se žrtvuje za bližnje i da ostane vjeran Bogu čak i onda kada je to teško. Sveti Jovan Zlatousti kaže: krst je korijen svakog dobra, izvor bezbrojnih blagoslova i temelj spasenja. Čovjek često želi Hrista, ali bez krsta. Želi radost, ali bez borbe. Vaskrsenje, ali bez stradanja. Međutim, duhovni zakon koji Gospod otkriva jeste da kroz krst dolazi vaskrsenje. Bez žrtve nema istinske ljubavi, a bez borbe nema duhovnog rasta. Zato Gospod odmah dodaje riječi koje potresaju čovjeka: ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je, a ko izgubi dušu svoju mene radi evanđelja, onaj će je sačuvati. Ovo je paradoks evanđelja. Svet uči čovjeka da sve čuva za sebe, bogatstvo, čast, udobnost. Hristos naprotiv uči da se istinski život nalazi u darivanju. Čovjek koji živi samo za sebe na kraju ostaje prazan, sam. Ali onaj koji živi za Boga i bližnje nalazi život vječni. Gospod zatim postavlja pitanje koje prolazi kroz cijelu istoriju čovječanstva. Kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi? Ovdje se otkriva velika istina. Čovjek nije stvoren samo za zemlju, nego za vječnost. Sva bogatstva, sve slave, sve moći ovoga svijeta prolaze, ali duša ostaje vječna. Sveti Vasilije Veliki kaže: ništa na zemlji nije toliko dragocjeno kao ljudska duša, jer je ona stvorena po liku Božjem. Zato hrišćanski život nije samo moralno ponašanje, nego briga o spasenju duše. To znači živjeti tako da svaki naš postupak ima vječni smisao. Ali Gospod ne ostavlja čovjeka samog u ovoj borbi. Upravo o tome nam govori apostol u poslanici Jevrejima koju smo danas čuli. On kaže da imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, samoga Hrista. On nije Bog koji je daleko od ljudske muke. On je postao čovjek, iskupio glad, umor, bol i iskušenje. Zato apostol kaže da on može da saosjeća sa našim slabostima. Sveti Grigorije Bogoslov govori: ono što Hristos nije uzeo na sebe, to nije iscelio. Hristos je uzeo na sebe čitavu ljudsku prirodu, da bi je iscijelio i uzdigao. Zato apostol poziva: pristupajmo sa slobodom prestolu blagodati. To znači da čovjek u molitvi
u crkvi i u svetim tajnama nalazi silu Božju. Naša slabost nije prepreka Bogu. Naprotiv, ona postaje mjesto gdje se javlja njegova blagodat. Apostol dalje kaže da je Hristos postavljen za prvosveštenika po činu Melhisedekovu. To znači da njegovo sveštenstvo nije prolazno kao u Starom Zavjetu, nego vječno. On neprestano posreduje za nas pred Bogom. On je žrtva i sveštenik. U isto vrijeme, kroz njega se čovjek miri sa Bogom i dobija novi život. Sveti Maksim, ispovjednik, kaže: Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog, pričasnik božanskog života. To je krajnji cilj hrišćanstva, ne samo moralno popravljanje čovjeka, nego njegovo oboženje, zajednica sa Bogom. Na kraju današnjeg evanđelja Gospod kaže da ima onih koji neće okusiti smrt dok ne vide carstvo Božje koje je došlo u sili. Carstvo Božije nije samo buduća stvarnost. Ovo počinje već sada, u srcu čovjeka koji živi sa Bogom. Gdje je ljubav, gdje je vjera, gdje je blagodat Duha Svetoga, tu već počinje carstvo Božije. Sveti Isak Sirim kaže: stekni mir u svome srcu i hiljade oko tebe će se spasti. Kada čovjek živi sa Bogom, on postaje svjetlost i za druge. Zato nas današnje evanđelje poziva na 3 velike stvari. Da se odreknemo grijeha i sebičnosti, da uzmemo krst svakodnevne vjernosti Bogu i da slijedimo Hrista sa vjerom i nadom. A apostol nas podsjeća da na tom putu nismo sami. Imamo prvosveštenika koji nas razumije, koji nas ukrepljuje i koji nas vodi ka vječnom životu. Neka bi nam Gospod dao snage da nosimo svoj krst sa vjerom i da bismo kroz taj krst došli do radosti vaskrsenja i do carstva Božjega koji nema kraja. Amin. Bože daj. Amin. Recimo svi sve duše,